uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sunday school. Sengikhohlandi. Ngiyabonga bazalwane bami, ngibonga uThixo ngidumisa ukukhonka ngisebenza. Ngithanda futhi ukuxolisa kancane kufakazi bazalwane bami balokuvila ukuthi ngizofakaza. Ngithi bazofakaza abantu. Kanti kwathi sizonqoba ngabo ubufakazi lo. Kusho ukuthi bazalwane bami siku 21 days mina ngeke ngahlasela kakhulu. Angikaze ngahlasela ngendlela enjalo. Ukuthi mangiphakathi mina bengithi nje mangithi ngangena emkhosini kube lula nje noma kungaba nzima. Kodwa bengikaze ngihlaseleke ngokugula. Kuthe nje 2 weeks before kumele siyongena emkhosini kuba umphoseli bengamemezela ukuthi sizongena emkhosini. Kodwa ke mina ngazizwa ngile lamp eveleni ku left hand side. Manje bamba bengizizwa ukuthi ngile ilamp le. Ngathi ayizohamba ngeke kwenza isiqiniseko ngikwa ngekodwa ancheke. Kodwa njalo ngithe before ngihambe baba ngicela ukulinga uthona sikulinge sibone ukuthi yena asuke siphendule. Ngahlala lokho ngithatha umkhuleko sonke isikhathi manje ngivuke ebusembe ngiqala ngawo umkhuleko la 18 May. Ngizokhuleka ngikhuleke nabaseka eRomatheni. Ngihlale kanjalo bese ngiyakhuleka. Emini futhi ngathola isikhathi ngikhuleke. Bengiworried kakhulu bazalwane bami kakhulu ukuthi hey hlezi maybe we cancer le. Ilambu njengenamsebenzi. Hayi ngikhuleke ngizwe ukuthi hayi manje ngikhuleka ngathi into le ihamba ibe ncane phela ngamanga ngathi ngike ebusuku ngaphunga ukuhambisana kanti kwesikhathi kulesi sikhathi uThixo ukutshela kukhule inkinga lapha uze nje enyaweni ubamba unyawo uzuthi hayi enyaweni uzusukule problem enyaweni la ngingahambisisa nje nje singikhala kathi sigadla selapha ngosami sengine cancer yini ngithi manje ngihambe ukugula nje lokuthi lokho ze ni cancer yevele ihamba fast emzimbeni angithuke bakithi. Ngithi Nkosi yami kambe ukuthi ngathi sengine cancer yini kodwa hayi ngizokulinga la. Wena udokotela omkhulu wona bahlala bethi kulezi nyanga inyanga enkulu ngikhulume naye. Mina bazalwane bami ngilethembeso ukuthi la manje ngeze sishaya machesisha. Ndokuthi ngithi good morning Jesus. Yazi kule into engihlupha lapha ngixoxe nje naye njalo. Kwesinye isikhathi mangenze njalo ngithi nyathi answer yami ibuye ngimbuze something answer yami ilanga engakatshoni yabe sengiyithole le answer. Ukuthi lapha na kumele uyenze so kanje. Kodwa nje bengiyithola ngomunye umuntu sometimes ngiye ku YouTube. Bathule bethumayela incebo zikaThixo ngoba ngithumiye kuba umpostoli ngithole uyachumayela. Ngihambe kulona leli ikhala lapha esikhona. Ngithole ubaba uJali uyachumayela. Ngithole answer ngithi ayi nazi answer yami sengiyitholile. Omunye nje umzalwane angikhulume naye nje ngisho ngithole answer yami la yile ngithole. Angasifanga impela ubaba endlela ngamtshela la ngemva kwesikhathi kodwa sengikhulekile 7 days ngathi baba nginikeza isikhathi. Manje ungangipholisanga kusafika lesikhathi ilampu lengadikanga ngizoya esibhedlela. Kodwa ngithini manje ngibamba ngafika ukuthi hayi sengathi iphansi iphelile. Ngabe ngihamba kodwa ngahamba kuphela esibhedlela ngahamba uDr. Wakwati. Why uthi sithole le lampu uzicheke kanjani sengiyambuza. Ukuthi kumele kule position ofanele uzicheke ngayo ukuthi uzuthi ilampu awuyikhuthi mayikhona. Wathi ngingathola nje even lesigaba esincane nje phakathi ngizokuhambisa ngempela behambe besikhipa ngoba idanger nasicancer yengene. Maye echeka ukuthi akulala utho lapha. Bazana bami ngihleli ngesikhathi sifola la ngambethe uJesu Kristu inkosi. uJesu even namangena uJesu Kristu inkosi mangena wancheka wathola ukuthi hayi kodwa into ayithola wathola ukuthi ngile low blood. Low blood ngithanda ukujova ngithanda ukudla amaphilisi. Athi soba ngehla ngijove khona lapha anikeza amaphilisi. Amaphilisi bami naso ngiyaphuza. Kodwa ngize ngayisiba le light sometimes ngangizwa ukuthi ngiyafikela nje ngathi nginawa phansi. Sometimes ikhanda lelana angazi ukuthi ikhanda linjani le low blood. Ngizwe nje ngilula nje sometimes ngathi nje ayikho right. Anikeza amaphilisi lana umpostoli khona asha uba unsibanda ashathi 21 days. Ngithi Nkosi yami 21 days kame ngizoyibamba kanjani yona sengigula nje sensidla amaphilisi. Mina ngifuna ukuthi ngisemkhosini ngapha ngibe ngisidla amaphilisi nasemkhosini. Hayi mina ngifuni vele ukudla amaphilisi nasemkhosini. Umkhosi wafika. Ngathi la amaphilisi ngizowenza ngizoyayeka. Ntamba mama kuthiwa 5 minutes to mina ngahla ngaphuza ekseni ngahle ngajikela le ngathi mina ngisaphuze futhi ngizowaphosela emanzini amelt amaphilisi lawo ngabe ngiwaphosela la amaphilisi but ilanga elilandelayo ngeze ukuthi ayi angikho kahle ngathi ngiyenzeni ntamba mama ngisebenzise ngathi kuba umpostoli wami sithi mawugula usidla amaphilisi
ungadla something ntambama udla amaphilisi akho ngathi mina soze ngidla amaphilisi ngizokwenza i-veg ngithatha ipotato encane le-carrot angikaze ngenze njalo bazana nami ndiyaye ngicasula le nto ukuthi mina ngidla nje into encane nje mantambama abanye bona bayakhontinue babambile nje kanjalo abathi kodwa ngaleso sikhathi ngithi mangenze kanjalo ngigule bazana ikhanda lingiphatha ikhanda yazi lingiphatha ikhanda ngenye imini la lingiphethe ikhanda siza ukuthi phela lapha ngiyafa abantwana laba baphonga usuka basuka ngapha ekitchen babuya ngapha kimi yazi behubelele ingoma sayazi ingoma bahubelele ingoma baguqa phansi ka mina ngilele empedeni bona bafika bahle baguqa ngathi kunomuntu obatshelile wathi iza nini umama wenu uyagula bahle baguqa lami ngiyehla ngaguqa ngahlala nabo ngaguqa ngathi sensizwa ngisisuka siqede ukukhuleka ngizwa sengingcono ngabela ngala bazala nami baqhubeka usathane ehlasela wahlasela wathi eJaradi la khona omunye baba wathi abantwana laba bayakhohlakela laba bayi2 bakhohlakela bathuka abantwana ngingekho wathuka bathuka likhohlakela alimbulisi bathi masindlula sigijima nje singamboni and then abathuke enze njalo athi lo mdala mayesendlini abesethi ungotshela abancane labo ukuthi manje bathu athuke laba abancane abathuke yazi senje sebesesaba ngiqhubeke masiqhubeka sikhuleka kumbe wayecha kumbe kokuhamba njani angazi wagcine kuye ngene endlini amathi angiyithanda into enziwa izingane lezi bayadelela abantwana bakhohlakele nina benzeni babangakhuluma kahle angithi sometimes umuntu mayene phezulu ephakeni wona kumele uzithobise ngathi baba benzeni ngathi abangibulisa ngathi kodwa ngapha ingane zilana emgwaqeni izinto ezinye esizizwa la sometimes azikubulisi yithi sizibulisayo njalo nje izo zona lezi zodwa yini ezikhohlakeleyo akho nathi hayi bakhohlakela abantwana ngathi ngiyakuxolisa ke baba makunjalo wakhuluma athi ngizothi mambona abantu behlaselwa ngabantu esradeni ngizobayeka ngempela ngizobayeka ngase ngicabanga uma ephuma ngithi kuba wayilele engane ebedroom ngithi kuye hayi akunalutho nje la uyazitshela lo muntu wenkosi lukhona kwenza okungekho right uyanje ngibe ngithi bazalwane bami umkhuleko lo 21 days hayi mina ngagula ke bazala ngigula ngitshela uMahadebe ngithi Mahadebe namhlanje yilokho kubuye isandla lesi sangapha sibe buhlungu singabandi ngithi namhlanje isandla kubuye lokho kube umqolo yazi ngigule bazala ngithi uyabona ke la maku ukuthi uSathane ufuna ukuthi ngibuyele ngethatha amaphilisi elo blood angiyilapho and futhi ngitshela ukuthi Mahadebe ngizohlala lapho ngizophuma lana ngiyakwazi ukuthi mina ntambama ngiyadla ama vegetables ami kodwa mina ngiyaphuma lana ngiphume mina emkhulekweni angahlala lazi bazala bami sengabangcono ngo day 18 konke lapha manje lapha sibuya lapha sikhuleka mina bengiyekho right ngigula yazi ukugula khona ngizwe ukuthi la ngiyahlaselwa ngempela kodwa ngathi ayivela ngisuki mina emkhulekweni day 18 ngezwe ke sengirathi lokuhamba bengasakwazi ukuthi ngihambe ngishesha bese ngihamba kancane manje kancane ngashesha ngizwe ngathi semphela amandla namanje sebenza ngizwe semphela amandla ngihlale phansi ayine ngihleli izinto ezinye ngizenza ngihleli but awuthi wangibamba ngesandla sakhe isandla phela yena ulomusa ulothando maye kubona ukuthi kulento oyifunayo uyaphikelela ukuyuthembela uyakuyeka nje uyeka nje kwesikhathi izinhlungu lezi bazana bamize zisithestayo kungama trials nje akukho lula kulolu hambo kunzima kuyafika ukugula kufika isivunguvungu kufike abakuhlasela abakuthi kodwa ungabambelela uyakukhipha uthe day 18 ngezwe hayi sengingcono kakhulu ngasho la kuMahadebe ngata akubonike ke manje sengingcono ngaze ngaphutsha mase ngisiyaphutsha ngapha la hayi bese ngiright kakhulu bazana bami noma semfundizwe bese nsiza ukuthi hayi ngiyafunda sokukhulekela sokumnandi uJesu Kristu inkosi uyinkosi bazana bami ngiyambonga kakhulu ngoba mina uye wangithwala esikhathini esinzima bengithi kithi sonke sibambelele siqine kakhulu ngibonge futhi emvuselelweni yebo bazana bami nama ngaze ngiyemvuselelweni bamphakazi bengiqala ngalubona uthando bekumnandi yazi ngathi hayi lezi inkonzo lezi ngiyazizwa yebo kodwa sisazobuyela bengithi bakithi sonke isikhathi manje ngizibuyelile futhi ngabuyela from kuvula ubabujane evula wazo waphethe isithu yakho thank you lami ngabuyela emva inkosi bazalwane bami okulapha mara bethi bebembone esemafini echumayela ngempela yazi nje bengisiza umoya ongcile kumnandi yenye indlela enye engazi ngibone nothando lolabanye abazalwane bengithi uthando kukho konke kuzophola kodwa kusala uthando phela bazalwane sibe munye kuKristu sihlale kuye singasuki uJesu Kristu